Ada guru yang lembut macam ya, dan ada guru yang tegas. Guru yang tegas. Salah bagi sikit, siap. Apa? La yata'allama illa la yata'allamu marfu' kan, fi'lun mudhari'un marfu'un. Ada guru yang tegas. Ketegasan guru ya, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat hafizakumullah, percayalah, ketegasan ialah yang akan buat kita seorang yang berilmu. Seriously. Memang kami bersyukurlah dapat guru yang tegas. Guru yang sangat, kita kata apa, nang detail lah, baca kitab arung bulat si boleh berhenti. Bagi sujung ya, bagi sujung si boleh mati, Ustaz. Mesti sebut supaya tahu. Pandai i'rab kasih, pandai baca Arab kasih. Satu per satu. Ketegasan. Alhamdulillah bila jumpa guru yang tegas. Darinya lah kita banyak belajar sebenarnya. Bilanya kita tersilap kayaknya kecam kan. Before next class kita dah baca awal dulu dah cek, okey betul, okey tok bacaannya macam tu. Ceria belajar. Apabila ada ketegasan daripada guru, bukannya bila guru tegas lalu macam simak aku cikgu pasailah, baca sikit tegur. Dah menyasik tegur, mak siapa tegur? Mak malaikat tegur. Malaikat tegur dalam kubur lah. Kan? Memang ia tugas guru. Okey? Toklah ada faedah dalam kitab. Tapi syair imam kita lah, syair Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Okey, man lam yaduq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara li zatihi. Ya, kata-kata Imam Syafi'i. Sila terjemah tak? Boleh tak? Terjemah tak? Okey. Isbir ala murril jafa min muallimin. Bersabarlah engkau di atas pahit peritnya ketegasan seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sesungguhnya teguhnya ilmu itu adalah pada ketegasan beliau. Okey? Malam yaduk murrat ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang mencerit pahitnya rasa belajar pada sesuatu saat, tajarra'a dhullal jahli tula hayati, nescayanya akan menegur hinanya kebodohan selama hidup. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, dan barang siapa yang si belajar waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, kau takbirlah 4 kali karenanya dah mati. Apa maksudnya? Salat jenazah waktu muda si belajar, ya Allah rugi, dah macam mati dah ya kan. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara li zatihi. Sesungguhnya nilai seseorang adalah demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara li zatihi. Apabila tidak ada ilmu, tidak ada takwa, nescaya tidak ada nilailah pada dirinya. Ya, adalah syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi, mun ada guru yang tegas, ucaplah alhamdulillah. Daripada ketegasannya ialah kita jadi manusia kan? Jadi manusia. Okey? Ya, sedikit syair daripada Imam Asy-Syafi'i.